ebintu tusobola okubibona nga bwe tusaanira obibona. The Mirror. Endabirwamu. Okay, buterevu tukali mu program endabirwamu The Mirror. N'abakungu beina bona ku lwalero tukwogera ku nsonga eri mu Uganda. Ndikwenda kwira wa Honorable Brandon Kintu Musayi Muto ayengeiramu sebo abantu bali kwekalakasa baweire balina demands musanvu dendi kwenda owulirize bulungi niba ino. Demand y'esooka gye baweire balikoba nti twenda bunambiro Speaker of Parliament alekulire n'ensonga esooka. Ensonga namba 2 balika nti resignation of the 4 backbench commissioners. Era muno bataamu amaina gaba commissioners abo. Namba 3 bakoba nti reducing the number of members of parliament. Benda tukendezo muwendo. Namba 4 bakoba nti members of parliament involved in any corruption scandal should resign as investigations go on. Ndibalekulire nga buli gwaka nti ono aliyose yalia. Namba 5 auditing a lifestyle of all members of parliament and publicizing it. Ndi tulondole nga ndi ombaka parliament ono Brandon yengira mu parliament nga azitowe milioni 5. Lwaki butisawe eno mu myaka 3 ayikuzitowa obumbi 5. Atenga amala ku myaka 5 ngatadifunie. Namba 6 cutting salaries and allowances of all members of parliament to a tune of 3 million. Bali kwenda baka parliament muvenga ono bukaire busatu allowance wemeno omusala. Namba 7 bali koba nti allowing Ugandans to continuously exercise democratic rights peacefully assemble without blockage. Nede nsongo 7 ba protesters de bali kuwa sebo ikanya nado wompa kwa kaire ndakudindula mu bwangu ino nkuwaire aye nenze just okutolawo okutya mukuru dikusoka abayinunula akobye nti obuli yake it's indeed true. Ayo musumba yawaire background omusumba with due respect abasumba ife mwidini ya ife tudinti oltali webagaitira kubanga ulikola ndagano eriyo omugwe twabuza mukachiko ka equal opportunity nakali ku last session twamubuza lwaki tumuri meeting a marriages yakati we marry for heaven and God, we don't marry for government. But we marry for only the government of heaven. So obuli yake ngo musumba bwayino ile buli wona ife bobo olikwendo omukulu akusomere misa osooka okutwale esenda amafuta wabayo nkota ye itoke wabayo nenkoko ate tibukoko buli bitulazi ayigulo okukoko so bo chiringera around. It is true parliament ina challenges edo osobola kwagana babaka banange tidika chiko chimuwanguzi kali bako baka ethics kosase obakosase aye chairman kosase ndikuwa example ya musumba bayinzo kumutakokasa oba public accounts committee bwaba gwe bajonyola yanga jali mugezigizi ya ida yakubona iwe director, you know we have put this on the agenda and your committee is coming such and such ya latinga ayidukira omukulu bwaidie omusado no nga amabunda agubogabona anavira obwivira awe yaja nga yena bamuwamu. So we have also that habit eya babaka okujja mu agencies ekintu kyavunda ekitali mu bano bana bwiso wenda na bwiso za there parliament eno okuduluka ku bintu byenguzi nti oida kwagana oyogerano ku mawanda abayirewo nze Brandon nize na nende kuba nga mawanda bwakola ki aidukira ya alima amajani aluma. The only way you can do that kutandika kuiba oba kuba mu deal zedo eyo nayo nanguzi era nze abaana abo ndikirizaganya nabo baba kobo ku reducing a parliament aichetekwa okola tutekwa nga bwe tu amending a constitution ntutole webisanda tukole. That's a constitutional mandate. Ntubwe banawera ngawo abantu population eno baida kuba represented in parliament. Era gundi yakobye nsereko nti singa imwe muri omunalemererwa abantu abatali bamativu beide bechukize ebintu kuba balisandi mu bichusemu aya anti oye nanti tunamwe abakulembeze political celebrities eriwo but sometimes abantu andaji kosabubi kubanga yasoma amateeka achidi bulungi nti the only thing
bantu bano beba demanding okwamendinga nti naiteeka ifu era abantu basaba mu mateeka ne bako anti Kagoma bajigaite. I would be the first to support. Echo ndikizikira mwire wale bwetuira yes bwetuira ku issue yesente you know TD advising zabana bano because these are pertinent issues. Some other parliaments world over always detugezako abandu babanga tipaweza na baba kachukumi tuli bantu nga bakubire ba ku Sudan otina parliament emba neche ekintu kyoge ku ekyo omuntu nzano ndako abantu tufune milioni 5 omwezi that's salary nemitwalo ngana something era dida every 6th of the month okutoka kubidika alikwida because tukutandika financial year. This is a quarter na bidi ebya government era ndikwayo yoti Morgan boyina yandi ya user but I'm hopeful next week nja kuba mzibu but amendments daba bakaba parliament mwanguze dako olu study debatinga olwensonga eriyo mubakave karamoja titwagazayaza bwegaba mafuta buti omuntu aliere katuna karatuna nayo district esembayo karenga eresembera yirala toida kumugeza ninzo we Kagoma nsobola okuje Kampala naira so monuments disinzira mileage owendi bujjo era abasembayo kufuna nabo abe Kampala around entono balukwago kubanga mileage yibwe entono na bichi buti bakuwa ku assume nti oba irova buwenge kitana abe wife oba muwanji oba ovile Rwita Makoli nga toidanga ku Kampala but you need to have a nice house of a honorable living so bakuyamba ku nti osobola okuliving oidibo ba stressed you cannot legislate bobange ebikubiri kuluma bantu baida kwogana bamwanzi bakogera oluzungu oli kwekwadula tosoya concentrating honorable Nabuisona sharing kunaye bwebali mu parliament ndozo bafuna ngoba million ndali na kitundu oba 2 that was salary ngane monument sedo bali tibawuza ngaona take home omwezi baenzo kubalinga ku 16 million kubanga bate kokola mafuta especially fuel the mileage of fuel so abana bwe babanga tutenga parliament yona bajiregulatinze bakandi tutolewo parliament yo kuregulating send god forbid ido betuuna ntina commission ya ife nituko bantu buli mwezi tufune 10 commission neta nibaleta nekana resolution eja budget committee ya legal committee ngawaza iteka libondola ngase batandika tugomula ntina echo chona reviews yemisala nawa tulabye nimwe reviews we need to review nti Kenya ababaka ekirunje Kenya nti buli mubaka ezira lumbuye in fact eriyo bajamunga bemereire abantu nga badi kusoka bano n'ababa ababaka banga azira mu buyu eriyo mbaka mwene yakobyera abantu nga bamuwanguzwa abasavinze Katonda diligently Katonda abasobola kumulwa mbaka mwene yakobye wanonti lwachi omubaka andisinze Dr. Sente yamala yakanoko banti obubaka bwandibere service muntu akoze emirimu mu community bamusimye yotekeze era n'obwo obuweereza abasada bandege babulamu na bwiso oliyako banga ole mwene nti nagusuni ogunu ogwo ba ensolo basogansa balinga yokubuweereza ifo wano sadino kulya muntu politics muli ku muntu baba it's the most growing economic activity sabana bavai actually nga bali crazing such issues we need to give them attention kubanga ebyo nebichaya na abantu parliament Morgan olasobola okuba ati eno parliament yakugeza kudaba genzi ati parliament dabagra woli bayemeranga abo nange itaka likola ki twena abasada we Kampala abaganda sebuli ba mudwa ulira recently ba Latif Sebagala ole mwami yawumula chanyu nga bwayogera nze na following ino ngoba bono omusada olwo dichina bwatandika duzo twatu kuzika katolo bwa mabaye ta demand nze my attention yali kwenda ulira luchi ludicha you know